uthumana ufuna ukumdubula iplayo njalo lalela mngani mina nginesabi mina ngizolikhuluma iqiniso nangizothi ngithina ngisalwe nani mina ngizolikhuluma iqiniso kunomfana olana ogqoke ijezi eli-black angazi ukuthi black and white noma black and navy blue nangizothi ngithini kodwa ula uthe unesifiso sokudubuza ungizwe nangizothi ngithini akayenze leyo nto siyibone ukuphi njengamanje akekho la kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyazi ukuthi ulapha e-VIP ngoba i-chief yakhona ulithembile nangizothi ngithini anginasabi usebhani nami ngithi mina njalo imithi kodwa-ke lokhu akubikayo ukubika kahle ngendlela kubika ngayo kubalulekile ukuthi akubike ngoba vele sekuyi-threat kodwa sisabi inhlobo eyisho ngapha kumashema sondela uthatha ubuso bakhe sondela ngitshela ngathi mina ngizokhuluma iqiniso ngitshela ngathi ngizokhuluma iqiniso wena ngitshela ngathi ngizokhuluma iqiniso amaphoyisa be-involve ifanda singaqala la baba usisi nami ivideo ngiyibone ngakusasa sekwenzeke yonke into lapho eBhawu stage ngihambe mina vele sengishaywa la ngingazi ukuthi ngishayelwani ukuthola kwami ukuthi kunecala kanje ngibone ivideo ekseni ngisendela umuntu okuphi osegoli ukuthi hayibo wena usuyinkabi usufuna ukudubula ungizwe okay iqala la usisi mina ngiyamazi usisi siyazwana uPamela Masango ngale kumazi nini ngonyaka ondlule uyimazini kwa manje siyasana niyathandana noma umazi justice ngasho kanje siyathandana ngoba umuntu besikhuluma vele nokuthi ngize naye futhi lapho kulo mcimbi wangomgqibelo ngilande ekhaya kubo ngeza naye emcimbini ekuxabaneni kwami naye bengime nentombazane ngasethendeni mangibe nentombazane sithi ufike uzombuza ukuthi ubani lo ngiyamchazela ukuthi okay umuntu esikhuluma naye sikhuluma nge-event shuthi lo sisi loyo abona ukuthi ngathi imoya yaphakama aqale lapho angithuke bese athi ngizombona ukuthi umuntu onjani athini kimi uPamela athi into engizoyenza mina ushuthi uqale ngamagama ukuthi ngizombona ukuthi umuntu onjani emva lokho athi kunomuntu angazi gama ngalibiza yini artist ikhona artist usho ngathi bekuyi-ex yakhe ya noma ngalibiza igama le-artist kodwa nje yakho artist bekathi ex yakhe so ikhona ithi izohamba naye so ela ngaba nojabula ngaphakathi uthi okay ayisho ukuthi -1 problem uzohamba nomuntu -1 problem from lapho iqale lapho lo uphushana angibambe shothi angiphushele ngasemaphoyiseni amaphoyisa yikho la mangithi evidweni amaphoyisa ilamlile lento ini uqale lapho amaphoyisa ilamula kwaba into engathi yathula uqale lapho amaphoyisa ilamula kwaba into engathi yathula mina bengitshela ukuthi mazethi ngizombona umuntu onjani ukhuluma ngendaba yaleyo artist ukuthi okay uzohamba nayo ahambe nayo ekhaya not knowing mangisuka lapho wangena lo umculi engimthandayo bengimzele vele emcimbini wadlala mayiphuma ngaye emva kwestage ngiyombona ngiyoshutha naye lo mculo loyo make ephuma ke bese ahambe ayongena emotweni kabani kaMacingwane ungizwe ehleli nophakela umthakathi so efastereni ngikhulume mina no Macingwane ungizwe mculo ngithe uNtomdala ukhona ohleli ngale athi hayi khuleka ngeke yila khona ngene khona emotweni mina yangizwe sahlala phakathi ngafika ngayichaza ukuthi ngubani ngabatshethe ngimfana ashabalala ngisebenza endaweni ukuthi ngathatha ifoni yami ngithi ngifuna ukunginika phakathi umthakathi ukuthi ashoot athi hayi indoda mina ngiqhamuka kwaNongoma awuveli manje unginike ifoni ukuthi ngishoot so ngenze njani ke ifoni yami ngayigwema kodwa ngashutha nobani nomjolisi ephakathi kwayo imoto kaNgizwe Mchunu ngaphelanga nesikhathi bambiza ungizwe Mchunu ukuthi angene stage ayokhuluma
sidilike sonke emotweni mina bese ngenze njani ngima emva kwe-stage ngami emva kwe-stage ngilinde bani ukuthi aqede ukukhuluma ngizoshutha nabo bobabili ungizwe Mthunu nophakela umthakathi after bephuma e-stage bengibalinde ukuthi bazophuma e-stage umuntu engishuthe naye emumva uphakela umthakathi asikhathule nje afusha manje usisi njoba simbonile nami bengikhona eduzane ekhuphuka ekhuluma e-stage ube sekutshelileni ukuthi uyothina e-stage ukugibela wakhe stage mina ngimbonanga ngoba ngisamile lapho kuza abafana cisha abawu6 ungabazi ukuthi ubani bengitshela ama-bounce endawo i-protocol mawume ngale mumva lama artist i-protocol into abayenza bayakubuza ukuthi ubani ufunayo ngabachazela yonke into ukuthi ngisebenzaphi ngobani oyi-1 wabo washutha nelicense yami so ba request o1 wangibuza usiphi isibhamu ngazibuza ukhuluma ngani ke manje from lapho ba request ukusearch imoto engihamba ngayo bayosearcha ngoba ubone ama video ama-spin aphumile lapha emuva oyi-1 wabo abuze oyi-1 wabo obuye leyo crew athi uyamazi lo muntu ngambe uthi uyamazi kuyila khona la madoda la asuka athi okay shoot ngala babe ne-argument ila isuka oyi-1 basuka le crew yale ihamba iyoma shoot nabo ngizwe manje sami kanjalo asale ngilwisa ngaleso sikhathi kube khona omunye umuntu angimazi ngithi ndoda uyabuka la ngibanjwa kanje awulamuli uyabuka awulamuli shuthi ngibe shuthi namandla ukuthi ngimqhelise empahleni zami so njengoba la police station zonzana la ukuthi akusilo nje iqiniso ngizokhuluma nje iqiniso elimsulwa ngizogonyuluka ngikhiphe nje yonke into ngikhulume nje iqiniso the way lingakhona and futhi ngiyakhuluma futhi ngiqeda ukufonela ubhuti lo opostayo and stuff ukuthi ngicela ukuthi adilize ngiyenza konke okusemandleni kwami njengamanje ngiyaxolisa kakhulu ngakho konke ngiyayisola futhi I would do anything ngawuthatha nokuthatha umphefumulo wami ukuze ubone indlela engixolisa ngayo mama ngayenza leyo nto ngawuthatha umphefumulo wami ngiyaxolisa kakhulu ngiyazisola kakhulu futhi and yazi ngingenza noma yini yabona nje ngizomake sure futhi ukuthi lento iyalunga ngizomake sure ukuthi namhlanje silala yonke into ilungile I swear kuleko ngizoyilungisa yonke lento le ngizoyilungisa yonke ngizoyilungisa khona namhlanje umntanami Nkosi yami ngizokwenza njani umntanami umntanami ngiyacela ngizolungisa yonke into njengamanje sizolala yonke into i-right ngiyathembisa futhi nakho ngiyafunga ngiyagomela yonke into izobe i-right masilala namhlanje endayo ngise-stage nobhuti ungizwe yonke lento elaphayana kube nje i-content ngiyaxolisa kakhulu and ubhuti lo ngisola noma mhlawumbe bengibeke icala akenzanga lutho akazi lutho futhi akenzanga lutho ngiyaxolisa kakhulu ngizama ngakho wonke kusemandleni. Hello good people, welcome back to this channel. If you are new here, please make sure you do the right thing. You press that subscribe button and hit the notification bell. Good people, usisi Njolona isibinde singaka nje sokuthi ahambe estage akhulume amanga phambi kwabantu abangaka ngenxa nje ukuthi ubona iboyfriend yakhe ime nentombazane sengaze amsukele amkhulumela amangangaka ukuthi ufuna ukubulala umuntu and not just anyone ungizwe. Hayi lo sisi shem let's hope nje ukuthi khona akuzokwenzakala athi uzoboshwa or uzohlawula kodwa nje khona into ekumele ayenze angagcini nje ngokuthi ngiyaxolisa because lento lena phela inkulu le. What if umntana abantu ngabe bambulalile or ngabe bambophile? Good people, please share your thoughts below on the comment section. Don't forget to like, share and subscribe.
Kulungile, bye. See you on the next one.